Hauze ahanbada ngasigi maru iba pausay. Humudranitoy suba Independence Day gi thauram mafam kaya da pangthok na kre. Mapung oiba thauram Manipur Sarkar na sinduna ahanba Manipur Rifles ki ground na pangthok kre. Independence Day ki thauram tongan ba lalolup singna boycott tobaga loinana general strike ban amadi total shutdown ki khongjang sanction kre. Amadi Bharat na ningkha tambagi sei humudranitoy surabasu andro kendra da disabled machin manaw mari leiba imung dadi sarkar na tiba disabled ki khudong saba amata phangre. Kharumjari ISTV Pauming Tabiriba Simutaram Nokchari. Hausi Mapungi Pau. Bharat ki ning tambagi humudranitoy suba thauram Raja ki thakta ngasi ahanba Manipur Rifles ki parade ground da Manipur ki Chief Minister N Biren na athoiba mithunglen oiduna pangthokre. Ngasi ki thauram aduda Minister MLA Manipur High Court ki Chief Justice Civil Police Paramilitary Force ki makok thongba official kya na saruk yake. Ngasi ki Independence Day ki thauram aduda parade commander oikiba manga suba IRB ki Shio S Jugeshwar ga loinana Chief Minister na contingent yankhinipan ki parade review tawke. Tungda Bharat ki macho ahungi firal chingkhat ke. Tungda tongan ba contingent singi mass pass ke salami okay. Ngasigi contingent aduda BSF, CRPF, Manipur Police, MR, IRB, Manipur Fire Service, Traffic Police, Home Guard, VDF amadi Nagaland ki taram nga suba IRB ki Mahila Battalion, Madhya Pradesh Police ki contingent yauna NCC Sainik School Manipur ki tongan ba mafamdagi school singi mahiroi singna saruk yake. Salami freedom lava betul matunda amuk jang se bira ke paas is जिम्मेदार MPGC Pangli Sibukuman Chowri West Sub Inspector Benkar Contingent Imphal East Fire Service Sub Officer Changsi Bira ke paas Manipur WSI Olivia Singh Kuman Chowri NCC Senior Girls Tungda RK Jogesh Salami Bira State Bharat Scouts and Guides के contingent Salami Bira Noida Nama Jake Salami Bira Takila Mumtan El Nauti Chibina Command Tawna Ho Jake Tungda President Police Medal for Distinguished Service da ADGP AP Anand Prakash, Inspector Asem Samachoron, Inspector RK Tesbir, Police Medal for Meritorious Service dana IGP Administration IK Wiva, Inspector Nongthomam Ingocha, Medal for Excellence in Manipur, Excellence in Police Training 2015, Amadi 2016 gi oina 7 MR gi CO in charge Priyadashni Laishram Yauna, Police Personnel Taramapal da medal piduna puning tawat ke. Chief Minister Police Trophy for Community Service da Technopal ki SP Dr. S. Ibomcha, Inspector NAP B. Rishikesh Sharma, Chief Minister Police Trophy for Anti-Drug Campaign da NAP ki SPW Basu, Sub Inspector Philem Bankim Singh, Constable Gangmai Gaijonda Trophy Citation Amadi, Selgimana Piduna, Chief Minister na puning tawat ke. DIPR na Fongba 2018 gi Manipur Today Kauba Special Issue Amasu Fong K. Open defecation free of Thank you. Chief Minister na ngasigi Bharat ki ningkha tambagi thoram aduga mari lainana phonglokibada ningtamba leibak amada leibagi ningtambagi nungaiba adu ngasigi miyamna phangba ngamle Asigumba mikubasi Bharat ki miyamna tarai na phangulki banate Prime Minister Narendra Modi na luchingba BJP gi anoba lengak asina ngasi di anoba foreign policy kaya semba ngamkre imlo nariba leba kaya da afaba mari nongmo gi thamba ngamlakle logis policy ngasi act is policy haiduna thabak paikhatpa ngamkre masigi sarukam oina nongpok thong hangbagi thoram pangthokre Prime Minister Narendra Modi na luchingba lengak asina GST haudoktuna Bharat ki sel thumgi policy da chauna ahongba purappa ngamle Manipur dasu GST lakpadagi state asina kanaba phangkiba kaya assembly da fawa putoktuna khanakre Ayushman Bharat scheme gi makhada miyoi crore taragi family da ana ayek yaurpagi lupa lakh manga fawa pinaba selfam Prime Minister na haudokre Manipur gi su CM gi hakchel gi tengbang gi scheme na miyoi lising mari gi matakta kanaba pikre ahal oiraba amadi differently able oiraba miyoi singi su scheme kaya haudoktuna kudung saba fangan kre
हंदक चथखिबा पार्लियामेंट मिफमदा ओबीसी बिल पास तौख्रे मसिना सोथना लेरिबा मियामदा खुदोंचाबा कया पीरगनी मणिपुरदसु अथुबा मतमदा बैकवर्ड क्लासेस की नेशनल कमीशन हांगदोक्लगनी बीजेपी ना लुचिंगबा लेंगाग असि लाकपदा अवोनबा अमा पुरकपा ngamle लाइरिक लाइसु हैरबा नहा कयादा चादा कुंथ्रागे सब्सिडी पीदुना मसाना मसाबु थबक पिजनबगी थौचिल अहानबा ओइना पाइखटपा ngamkhre मसिगी दमक सही खुदिंगी ओइना लुपा करोड़ कुंथ्रा रिजर्व तौदुना थमले स्टेट असिदा ड्रग न पीरिबा चैथेंग सिंह थेंगनबा गवर्नमेंट असिना वार ऑन ड्रग हाइना लाउथोक्तुना अकनबा थबक लौखटपदगी ngасidi ड्रग का मरी लेनबा समस्या कया कोखनबा ngamle स्टेट असिदा हौजिक मायoknaduna लेरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी ना लुचिंगबा कांगबु अमगा मुसु मुता अमदि मुसागी म्युसिंगा वारी सानबदगी वाथोक असि लोइसिनबा याबगी फिबमदा लेरे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदा गवर्नमेंट असिना मिकुप नाहम सिंगना येंगदुना लेरे भारत सरकार फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदा अरोइबा वारेप लौद्रिङैदा स्टेट असिदा खंगनबा सेंटर दा तक्सिनदुना लेरे लमदम असिगी अपुनबगी सक्तम कायदनबा होनबा हाइबसिना लेंगागा सिगी मरुओइबा थौदांगनि हिंगमिनरिबा कांगुप सिंगी मरक्ता अमना अमबु नुंगाइनदनबा वाफम सिंग फुंगदोक्पिगनु अखोइ पुन्ना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम ngakminasi हाइके लेबाक साखरपदा लेबाक अदुगी मियामी हक्सांग बसंगी हिरमसिदा अखन्नबा मियंग थांदुना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी सिना लुसिंग बसरकार सिना लाइर बमदी दोबर ताब मियां मिदो पाइखटपा नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम्स अमनि सीनियर सिटीजन हेल्थ एश्योरेंस स्कीम अनि सि पुनसलगा आयुष्मान भारत हाइनमिक थोनबा नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन नमंगासिदगी ओगोलगे चीफ मिनिस्टर की हसील की तेंबान दला अनि दिगी कॉर्पोरेट तोरबदु प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की आयुष्मान भारत हाइबर स्कीम सिगा के पुनसले अगदा लाखमना फावी लाइसेंस फंगबयागनी फ्यूचर जनरेशन हमारी प्रेजेंट जनरेशन कन्नम की दमते कोई ते गवर्नमेंट अशिना करप्शन फ्री मणिपुर कोई हन्नबा एंटी करप्शन सेल लिखटुना करप्शन केस कया तपित करे असिदा सुनतना सरकार असिना थबक लोबदा पुलिस मसंना बोहनबदा आईआरबीसी पोय मसंना बोहनबदा क्लास मसंना बोहनबदा लॉ इन्फोर मयुम मखै गोठोकर संनबगी सत्नबी बलेरबदा मदु मुठन दबि दबते के से कोइना वीडियो रिपोर्टिंग लोग ट्रांसपेरेंट होगा मायाम द खनन लगा फिजिकल फेस लोग होगा किसी एरिया का तक कोई या कमिटेड होगा विद डेडिकेशन थम तो सने सिंसियरली स्टेट की इंटीग्रिटी हाई से स्टेट गवर्नमेंट लेजरी बा मणिपुर में हमें क्वाइटिंग की प्रायोरिटी होगा हाई फदना and the way I was before we put in a matam punukta ekoi de either lay parliament ki natak adagi kari no natak kari dosi and hangat matam madu ngai boy nei koi assembly product of the thamaga ekoi anytime any moment da miyam be decision long no leisure hai da miyam dos mai nai democracy be tamjabani अमरोमदा इंडिपेंडेंस डे की थौरमसी कोरकोम यावना तोंगान बा लालुप सिंगना बॉयकॉट तौबगा लोइनना जनरल स्ट्राइक बन अमदि शटडाउन की खोंजंग संगसिनखिबदगी मौसागी पुंसीदा चावना कायबा पिख्रे इम्फाल सिटी दा मौसागी फिबमगा चावना खेनबा उखे दुकान सिंग थोंग हांगनखिदे कैथेल फमनखिदे लंबी दमी चटपगी चांग नेमखे अरापा मदि अनकपदा पैसेंजर गाड़ी सिंग सेनखिदे पामदबा थौदोक थोक्तनबा पुलिसना मफम कयादा अकनबा मवंगदा सेक्शन थौरांग लोखतखे भारत ना ब्रिटिश की मकुतगी निंखा तंबगी हुमुद्रानिथोय सुबा थौरम पांथोकलिंगै चेरक्ता डिसेबल मचिन मनाव मरी यावबा अंड्रो केंद्रदा लैबा इमुंग अमददि सरकार ना पीबा डिसेबल गी खुदोंसाबा अमता फंगदना वान हिंगले लाइबा सिंगदा पीबा एएवाई कार्ड बी दबगा लोइनना केंद्र की एमएलए ना युम साबिगनी हायरगा ngasi फावबा थबकता ओंथोक्तबबु पेंदबा फोंदोरक्ले हिरामसर रिपोर्ट अमा फानगने किलोमीटर कुन मंगारोम चलगा लेबा अंड्रो दाम ने काद लेबा मयामना संथैन पाक हाइदुना यामना पामना कोइबा चलरिबा असुंग लैका असिदा लेबा इमुंग अमनी हिजम अमु मैतै अमसुंग हिजम मेमसा लैमगी मसा 13 पोखी मसा 13 की मनुंगदा अमा लाइबक थिग्रे मसा 13 सिगी मनुंगदा मसा मरी डिसेबल हाइबा मिंथोन फंगदुना लेरी इसागिना पर्सेंट 80 लेरे अदुगा अखोय चेगिना 40 लेरे को
अखोई इनोन पासिना 70 अखोई चन पितन 50 दुआई लेबे अदो इ सरकार मतिंग जी मिनिस्टर की छोटा मतिंग वांग थाजै अदो ngasi बाव पीदे इमुंग अमद डिसेबल अम याव मक्तदा इमुंग अदुदा लेबा मियोय खुदम अवाब नंगै मसा मरी डिसेबल ओइदना इ मक्तुनदगी चावनबो योलकलबी मेमचाना हौजिक पालिबा लेंगा असिना डिसेबल की ओइबा कानबा अमदि लारबगी खुदोंग चाबा कया पीगनी हाइना लावबदी तत्तन ताई अदुबु इमुंग असिदा यौरदबदा करी खल्ली हाइबगी मतांग मखातन फोंद्रके आइदे सरकार से करी मता आइना आई वाखंद मोइना हाइरि तुम चिन थिबोने मासी करी मता खलुबा लेते आई चिन थिबगी ओइनिदा मोइसी सुम पंगाई हाइजिलगा अखोइरम द सानबा माले हाइदना अदुम खल्ले आई तौबिरकनी वाखंजी तौबिरक्तरमने मतम सांगामनेना तौबिरक्त बोय वाखंजी कई मता खंद्रेबा दि लेंगाक पाइबिरिबा याइतों खुदोंबो खुदिंगमक्ति नोंग युदबनिना मसा मसुदा डिसेबल हाइबदु उदबनिना इमुंग असिदा थेंगनरिबा अवाबा असि कैदोंदा थमोइनुंदा चंगबा ngamlamloi हाइना मखातान फोंद्रोकी नोमा असिदा सांगोमासि लामे आइना ओजा अखोइगो कौखतपिरका कनो तौरका इंगोबिसि करि पाउना तौबिदे सावरे ओजा साबिंग तौरा साबिरोइ तौरा युमजो लेबे याते हरकांदा एक आयंग तांग तरुक तो लाओ अदुदा सिदारन बाहाइदा हाइरम तांग तरुक हौरो तांग तरुक मना पैसा तो पीरनी हाइना हाइरे मोइना हाइरे पैसा तो पीरनी हाइबा मतुंदा आई मोइ फोन तौर हंगांसिदा असमान दिल्ली जाखरे नतंग मोरे जाखरे कन तौरे तुम जिरी जले तुम तौले रंग अदुगा असी आई तांग मर तरुक हौदियो याददा मोइ पीदरन तबक तो उपाय लेतम हौद्रे ngasi बावो मोइना तौबिदन आई सरकार दे मतेंग नरो गेन खाले खानबदि मोइ सरकार दे मतेंग नरो हिंगे ngasi बावो हनी कौरग चाइ चचु चलरो आई साउ साउ चचु चलोइबो डिसेबल अमा ओइना खंजिन क्यादा चलरो मतुंगदा निंगबा कारबन नबके सोना खुना असिगी मियामदा करी करंबा अपामा लैबगे हाइनसु माना फोंदरकी ए सारिबन लैयसे इसाना इलगा वाना इलगा साजबा लैनी अदुना लाइबा मियामजिना लौबिगदि नुसिबिरगदि लैजे ओमदं लौबिगो अदुगा मियामगि सेबा कुइना मतम कुइना तो ngamba ओयानबियो हाइजगे कानदबा मिसंग लैतबनी हाइदुना लैंगाकना अमदि केंद्रगी एमएलए ना मिराइरिब्रा हाइना डिसेबल सिना मखाताना पेंदबसु फोंदोना रखी जबन कोनसंगो लोइना पाउदम जरेबा निथगम सनजाव मितै अंड्रो दाम लेकाय आईएसटीवी न्यूज चरगसिदा अंड्रो केंद्र की एमएलए सुओरिबा मिनिस्टर टे श्याम कुमार ना अंड्रो केंद्र द लैरिबा सोइनाइरबा इमुंग असिदा केंद्र असिगी एमएलए ना हंथन येंबगी वाफम लैते मयांगी ओइना मथंग मनाव नाइना गवर्नमेंट की पिफम थोकपा मतेंग पीबनी अदुबु युम असिगी ओइना अखनना निमित 15 गी मनुंगदा युम सादुना इमुंग असिदा खुशिनरगनी हाइना खंगलक्ले हुमुदानी तो सुबह इंडिपेंडेंस डे की थौरम मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी न सुसिंदुना कांग्रेस भवन द पांगथोखरे थौरम अदुदा हानगी चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबे हानगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगम अमदी कांग्रेस की एमएलए सिंह यावना कांग्रेस की थौपुबा कयाना सरुक याखे हानगी चीफ मिनिस्टर अपोजिशन लीडर अक्रम इबोबिना असेंबली की अखन्नबा मिफम पांगथोकपगी मरु ओइबा लैते लेंगाकना दायित्व लौरगनी हायरबनिना दायित्व मपुंग फाना लौबियु हाइखे इंडिया की निंग तंबा हंजिननबा संगठन की खोंजंगदा सरुक याकिबा अमसुंग थवाइना पोंथा पीदुना निंग तंबा हंजिलकपा निमितपु निंगसिंगबगा लोइनना डेमोक्रेसी चटपा लेबाक असिगी वहानथोक लेहंदुना थोंग मानबा चौखटपा पुरकमिनसि हाइखे अखोइगी लैखिद्रबा ममा लेबाक मजाति की दमक्तदा कथोक पिरमबा भारत असि निंखा तमननबा होटनबदा आत्मा बलिदान पीख्रबा अदुगुंबा शहीद सिंह महापुरुष सिंह अदुदा अखोइगी तौबिमन खंगबा अमुसुंग ममा लेबाक की दमक्तदा कथोक पिखिबा अदुगुंबा शहीद सिंह अदुगी मफमदसु अखोइ इकाई खुमनबा उच्चरी गणतंत्र की वहनथोक मदुगी निंखा तंबगी फंगफम थोकबा हक सिंह अदु अखोइ पुनम सब मानना फंगमिननबा होटनबा पुनमक सब मानना चौखटमिननबा होटनबदा ngasi नुंगाइरबा हुमरानी थोइरक सुबा निंखा तंबगी पारन असे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी न सिंजदुना अखोइ मदुगी सरुक याजबनी पाउमिसिंगना हंगबा वांगी पाखुमदा अपोजिशन लीडर अक्रम इबोबिना हौजिक मणिपुर लेरिबा इशू कया सिंगसी खनसी हाइबदा स्पीकर अमसुंग गवर्नमेंट की मरी फत्तबगी मोंग लागलिबा सिना स्पेशल सेशन कोबंगमदबनी स्टेट गवर्नमेंट इशू सिंगसी मखोइना वारुशिन पुरकपा ngamgani हाइरबनिना मतम साना थबक तौबियु हाइरे राजनीति की खुदोंग चाबा लौननबगी वानतबा मोइना लेरिबा इशूज पुना मक्सिंगसे अखोइ सेंटर द पालिबा सरकार सिसु अखोइ सिदे लेरिबा सरकार से अखोइ अमतनी
adun issue mayam sing se khana bagi darkar leite daita logani haragadi it's all right punamak leipak ki issue sidi opposition aduga ruling naidana akoi pulap thiengna mina bana hena phabra haibsi akoi da fil tawjabani adu moina huji huji assembly phambagi nugi urgency leite darkar leite haragadi akoi gidi karimta hainingai leite na akoi sumaina tham District Administration Imphal East na Independence Day ki thoram DC complex ta pangthoke thoram aduda Imphal East ki DC Test Jitra SPK Megasandra Jila Parishad ki Upadaksa Khetri Tama yauna mi kyana sarugya ke tongan ba department singda mathau ningthi na pangthokpa employee singda kudol pot piduna ikai khumna ke DC Test Jitra na district asigi manungda leiba village Marfudra Taret Go to Village Mission ki makhada kanaba phangan ngamle atai hiram kaya da su chakot hanba ngamle haike Humudranitoi Suba Independence Day ki thoram District Administration Thawal na sinduna Mini Secretariat Thawal da pangthoke contingent kunithoina mass pass chatke Yaripoki SDPO Larring Dum Pulamtena Parade Commander oike DC Thawal na district asiki oina tongan ba department singda leiba mioi chama marfuda appreciation certificate PK NYK Thawal gi volunteer singi cultural show amadi kuntaruk suba sam rifles ke band gi show amas utke Thawamaduda Thawal gi SPS Gautam amadi kuntaruk suba sam rifles ke commander yauna mari leinaba official singna sarugya ke DC Roshitana district asida paikat khiba amadi paikhalakadaba thabak thoram sing miyam da khangan ke District Administration Kakching Nasu Independence Day DSA Ground Kakching da pangthoke Thoramaduda DC Naileng Thangna India gi machu ahungi firal pahan ke SDPO Kakching P Sankarna Parade Commander oiraga district asigi tongan ba school singi contingent sing yauna contingent kuntramapan gi mass pass ke salute okay ngasigi Thoramaduda SP Victoria Yengkhom amadi district level officer sing su sarugya ke Technopol District Headquarter dasu DC Tombi Kantana Chief Guest hoiduna Independence Day ki thoram pangthoke paramilitary police mahiroi amade civil society organization singi contingent nipan gi mass pass setke mass pass ki salami DC Tombi Kantana okay ngasi ki thoram adu da BJP gi hanagi president Mainam Bhorot Khadi gi deputy chairman Y Nilamani BJP gi wangang loi professor Joy Kumar yauna makok thongba official kya su sarukya ke DC Tombi Kantana Magna district asida DC oirakpadagi sakot thorangi thabak kaya paikat pangamle makatana su paikat kigani haike Bisnupur District Administration na susinduna lokoi pat talaiba mini secretariat ground da humudani to suba Independence Day gi thoram pangthokre SDPO Lakshmi Thingbaijamna parade commander oike contingent tara tarukna sarukyaduna mass pass pangthoke ngasigi thoram adu da Bisnupur gi DC Pawan Yadav SP Hobson Civil Amadi Police ki makok thongba official kya na sarugya ke DC Pawan Yadav na leiriba department singna lengak asina pamliba afaba lamdam ama ohenna ba sangshin minarasi haike Su group ta yaudaba kuki lalolo KNFN na kiba boycott marakta Kangpupi District Administration asu Independence Day thoram district headquarter da pangthoke Taramadu da DC JJ Haukif SPM Heman Pandey amasung district level officer sing su sarugya ke Taramaduga mari lainana Kangpupi today haiba akanaba chepong amasu fongke District asigi mathau phajana toba officer sing police amadi village chief sing da kudol tamduna ikai khunabot ke Ukhrul district headquarter dasu mudani to suba Independence Day gi thoram Baksi ground hungpung da pangthoke Thoramadu da DC Dr. Harmit Pahujana India gi machu ahungi firal pahanbaga loinana tongan ba school amade security gi contingent kuntrama thogi mass pass ke salute okay ngasi gi thoramadu da ADC Ukhrul ke diction district level officer Tangkul Nagalong gi president Jimik Susarukya ke Independence Day gi thoramasi Churachandpur district ki oina su Tribong gi peace ground pangthoke Thoramasi da Agriculture Minister V Hankhalian IGP Clay Khongsai DC amadi SP Susarukya ke punna contingent mudahum degi mass pass ke salute okay Tamelong district headquarter dasu Independence Day thoram mini stadium Tamelong da pangthoke DC Ravidar Singhana jati gi firal pahanke SDPO Tamelong Joshia Pamaina parade commander oiba contingent yankhai marigi mass pass ke salute okay Napsa consumers
Welfare Association Tamenglongna Ek Asigi Makada Pidaba Chengsing Piu Haina Kongjang Suchangshin Ke Police ka Kongjang Sangshiliba Singa Afam Karada Chawna Mukna Bathoke Jiribam dasu Independence Day Thoram Jiribam Higher Secondary School Ground Pangthoke Thoram Maduda DC Robert Katrimayumna Machu Hungi Firal Pahanduna Tongan ba contingent singi mass pass ke salute okay Independence Day Thoram District Administration Senapati na Sinduna Pangthoke Thoram Maduda District Police VDF Asha Worker amasung Tongan ba school gi contingent ni Fumathoina mass pass ta sarukya ke District Administration none na su Independence Day gi Thoram Police Station na pangthoke Thoram maduda DC S Warshang SP PG Singshit District Level Officer Sing Church Leader amadi khulgi miyam na sarukya ke More da su Mudanito Suba Independence Day gi Thoram ADC More gi campus ta pangthoke Thoram maduda ADC More and Bankim More gi SDPO Sandip Gopal Das yauna Police official kya su sarukya ke contingent kya na sarukya ba mass pass ama su pangthoke mathau ningthina pangthok pa employees sing yauna ye kya da appreciation certificate amadi atei khudol pot kaya ADC gi maike dagi piki ngasi gi numit asina maram oiduna Indo Myanmar border hangkhide Taramato Suba Assam Rifles na su sinduna Independence Day gi Thoram Assam Rifles ki IB da sei nongmai gi Thoram yauna pangthokre Thoram maduda Taramato Suba Assam Rifles ki CORS Rawat amadi atei makok thongba officer kya su sarukya ke Myanmar Army gi Major Awang Mio Min yauna mi kya na sarukya ke Independence Day gi Thoram se High Court of Manipur na sinduna pangthoke Thoram maduda High Court Manipur gi Chief Justice Ramalingam Sudhakar Justice K. Nobin Registrar General Eguneshwar Sharma Registrar Judicial RK Memcha amadi High Court ki official yauna advocate kya na sarukya ke Chairab Court su Independence Day ki Thoram pangthoke District and Session Judge Imphal West Maibam Manoj Kumar Imphal East ki District and Session Judge Golmai Gaiful Siluna maru oiba music ngoina sarukya ke Family Court ki Judge Dr. Sher Santibala Special Court NDPS ki Judge Yumkham Luther Civil Judge Complex ki Imphal West ki Senior Division Ojes Mutum yauna advocate kya na sarukya duna Lamphel Court su Independence Day ki Thoram pangthokre Gamnom Saparmaina Site 2 Gampazol da su Mudanito Suba Independence Day Thoram pangthokre Thoram maduda SDO Dr. N Johnson Village Chief amasung miyam na sarukya duna Thoram asi mapung phana pangthokhe Framework Agreement na Manipur gi apunbagi saktam kaiba yaroi haina ngasi numidang uripok waheng lekai yauna tongan ba mafam singdap mairagi khongsa setkhre Police na pamdaba thodok thoktana ba section thorang lokhat paga loina na khongsa chatliba sing thingke UCM amadi Manipur gi tongan ba civil society singna hojik Bharat Sarkar amadi NACN IM anina taunari ba framework agreement asina Manipur gi apunba gi saktam kahenba yaroi haina leptana chatharak pa miyam gi wakat mifam gi sarukam oina hayeng iramdam gi inat jokhat lup na sinduna singjamai kaithel da miyam gi oiba wakat mifam ama ayuki pung 13 dagi nungthil gi pung 3 phawba famgani hairi hauzi aten ma brem talokjari Hakchangi labor solakpadagi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta ngaraba upaidi jolip syrup amasung jolip capsule wo chanmina sinabiyo Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khudingmakna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyo July thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba August gitang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyo Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Why try hard? Blue Strand London by Design
store now open at NGS Building number 78 Changangai Airport Road, Imphal. Contact number 7085916280. Break matung na mayam taram nokchari makata pauda Chief Minister gi hakchel gi tengbang kat paiduna Rims Hospital da layeng liba patient gi hidak lobu chatpada Rims da hangliba counter na maming leiba hidak leitre BPI gi hidak sing oina lei hairakpadagi doctor na irakliba hidak adu phangdre hari chap saba hidak phangdabana patient singda kudung sadaba mayuknare patient gi imung manung na phongdorakpada Chief Minister gi hakchel gi tengbang gi kat pairiba si nungai yaifaba imung gi nate scheme asina lairaba miyoi singda mateng panggadra hairaga Rims da tawramliba chana kangrol asina phajaraba scheme asi mangale mai leinaba singna athuba matamda miyeng changbiu haina phongdorakle जागे अवाब से अंतंग कोहन बसी अखै पामजै कोइ बिदि मुसतखिनि गोन तौखिनि अदु मथंग लाको पेशेंट सु मसिगे सफर से दुम लेहवने से हाइजेनिंग VIP amana chingmairong mamang lekai da leiba classic grande gi ground floor da akai atoi thokalam le hairi ISTV news na phangba paugi matungina thodo asi ngarang nimdang pung 10 rom taba matamda thokibani hairi classic grande da isai nongmai gi thoram ama pangthokpada VIP adu saruk yaki hairi isai tauringai da khangawdana VIP adugi loinabi amadi VIP adugi masasu mafam aduda lakpadagi VIP ga kari maram gi no khangdana khanarakibani hairi thodo adugi tungda maram khangdana VIP aduna classic grande gi ground floor da kumtharaklaga mafam aduda thamliba hotel gi aki amogi polam sing adu VIP aduna thugairam kibani hairi VIP amasu oiriba mi amana Manipur gi yamna lemjaningai oiriba hotel amagi mafam sing amang ata thokalamba amadi VIP amana chalamliba thong adubu auba miyoi singna nungai taba phongdorakpaga loinana adugumba leibak masa ta daba thong adu matungda tawdanaba wafam sing ISTV news ta thamnakle e-vehicle sing amasung e-rickshaw gi Green Joyla Motors haiba showroom ama Bishnupur district ki topokpida MLA Govindas Khonthokjam nangarang hangdukre Kolkata da base tauba Green Joyla Motors ki anauba battery na chenba ICAT e-rickshaw amasung e-vehicle gi showroom hangdokpagi thorom aduda Ningthokong Municipal Council gi chairperson K Mani Singh Thinungai Jila Parishad ki member O Joy Chandrana maru oiba mi singoina sarukya ke showroom asigi proprietor Takhelamum Joy Kumar na makatana e-vehicle sing fangalagani haike MLA Govindas Khonthokjam na e-rickshaw sing amasung e-vehicle na mahuksagi khalda sogandabaga loinana pollution thogandre haike Modi Sarkar na sahi marida chathariba aranba sashan haiba hiramda nomagi oiba yaningdaba mifam ama CPI Thobal district na sinduna Thobal Khetri sanglenda mifam pangthokre mifam maduda Dr M Nara Comrade M Iboyaima Comrade E Jadumani Comrade Lukendro Yauna AYF amadi AISF ki Comrade kyana sarukya ke wangang kiba singna framework agreement Manipur da chanhanba yaroi Manipur gi ngamkhai kahanba yaroi AP Pande khudakta lawtho Manipur University gi punsi kalu citizenship bill chanaba yaroi employees singi taresba PP gadabani haiba wafam sing phongdokna ke Peace Communal Harmony amasung National Integration gi Paujel Puduna Laishram Ranjit Kumar na campaign chatkadore Assam gi Karimganj district gi Laishram Ranjit Kumar ga ISTV ga unabada ingcholising maga chamapal marfutarukta cycle thauduna India tour tauke Manipur gi district singsu chatuna modern education amasung technology gi kudong saba singda hena pungning singsinana ba khongchat asi chatkadabani haike Manipur gi projada ayakna haningbadi kadigumba problem oirakpa tarabada law and order create oirakpa tarabadi sarkar ga khud samnare hairaga table talk tawdana chathare hairaga development khangde jaha thabakta fajana bagi se karigino haibada Manipur ase malem gi mafam kaya da pakna sanna maming chatli sports ta amasung culture ta Assam da leiba miyoi sing haibadi akoi meitei sing di Manipur na maming chatlingai amasung chakhatlingai chakotram tawringai akoi se mayam mamangda mai thagana chatpangami Micron 50 ki makhada leiba apaba makhad gi plastic carry bag sing sajinaba tingkrabasu hauzik Manipur gi mafam kayada hariba makhad gi plastic asi miyoi kayana adumak leptana sajinare Pollution Control Board ki chairman yauna official kayana hariba makhad gi plastic phagatnaba drive kaya chatakrabasu mafam kayada kanaba phangbangamdre Bishnupur district from kayada ekhogi moirang paumi Gyaneshona chatuna yengsiluba matamda dukan amadi hotel kayada hariba makhal gi plastic association aduna leiramba thengnarakhe
टेक्चम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना टेक्चम लाइबुंग चथरकपा 53 सुबह स्टेट की थाक पांगथोकपा अथौबसिंगी निंगसंग नुमित अमदी एनुअल लिटरेरी मीट लोशिनख्रे लोशिनबगी थौरमदा तेंथा केंद्र की एमएलए पी ब्रोजेन प्रधान एल इबुयाइमा पीडब्ल्यूडी की एई कोमोल नाम मरु ओइबा मियोसिंग ओइना सरुक याखे लिटरेरी मीट की सरुक अमु ओइना महिरोइसिंगना साइरेंग थिबा सांगदमनबा यावना हाइथोइ सिंथोइबसिंग उठखे टेक्चम खुलगी ओइना क्लास 10 की परीक्षा दा फर्स्ट डिवीजन दा माइ पाकलबा महिरोइसिंगदा थोंग्राम कैना हनबी अमसुंग थोंग्राम याइमा मेमोरियल अवार्ड पीदुना पुनिंग थवटखे टाटा आइरिस पुरप यू लीटर 150 मोइरांग पुलिस मोइरांग लमखाई फारे इसिंग होनबा टाटा आइरिस अदुदगी फागतखिबा यू अमदी मी अनि अदु पाउमुसिंगी ममांग पुथोखे आइन गी ओइबा थबक लौखनबा सीजीएम कोर्ट ता पुथोकलगनी हाइरि थासगी तांग 13 प्रोग्रेसिव यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेकमाई बाजार ममांग लेकाइना लमदमदोंगी अकोइबदा लू नान लेननबा पांडमदा निमित हुमनी चथरकपा लमतु सेंगबगी थबक ngasi लोशनख्रे निमित हुमनी चथरकपा सोशल सर्विस असिना अवांग सेकमाइगी अकोइबदा लेबा तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा लमतु सेंगबगी थबक चथखे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन लेबा न्यू चेकोन की ट्राइबल कॉलोनी मनुंगी लेरिबा लंबी अमदी क्वार्टर की फिबम सिंग मरि लेनबा सिंगना येंगसिनदबदगी क्वार्टर द लेरिबा मिय कयाना पेनेट्रे थिरमस द रिपोर्टर मा अखोइना होजिक लेबा मफम असी इम्फाल ईस्ट की मनुंग चन लेबा न्यू चेकोन हाइबदुगी मनुंग द लेबा ट्राइबल कॉलोनी दनी हाइब कॉलोनी असी गवर्नमेंट की क्वार्टर अमा ओरगसु अवापगी अवाप ngata thali गवर्नमेंट दा पिबम थोकपा टैक्स पिरगसु सिदा मई इसिंग अमदी लंबी की पिबम यामना सोकना लेरी हिरम असिगी मतंग दा ट्राइबल कॉलोनी दा लेइबा मियोय सिंगना पेंदबा वाफम कयासु आईएसटीबी दा फोंगदोंना रई 63 4 5 70 भाउजे नाला सेंबगुंबा कई लोय लामे अदुई मतुंग देदी पोंग टोक टोखरे हंदक्सी मसा मसागी इंडिविजुअल होइना मी युम मंगा मानरगा पीडब्ल्यूडी दा थांगतपा अदुअदी थाची थाजलगा मोइने सेंबी बिलाए अदई इसिंग अला सही कुन सुदोरे सही 35 खरे हेले इसिंग छोरी इसे इसिंग जो कोई लेरे सम जाबनी गवर्नमेंट क्वार्टर ने बे कईम त कानबा लेते कईम त फैसिलिटी गवर्नमेंट दगी फंगबा लेते तोलोप दे दुम का इबनी मयाम से अहिंग अमकतंग नोंग kana तादी अखोइदी लोइने इमुंग संगे इसिंग से अदुना मी म्याम से वाना वाना कोंदोंग थोबसु यादरे पोसे लेबे चलसु यादरे लुहोंगे हों चकेरसु फिरोन सेला थोबो यादे अखोइदी मणिपुर कॉमन सर्वेंट कॉलोनी है मसे 96 चीफ कमिश्नर राइना ने इनेकुरेट तोपने मसे तो गसी फबदे पीडब्ल्यूडी रे कनाल छ रिपेयर मंत्री सु लागते कनाल छ रिपेयर तोते युमसे अमदसु डिसमेंटल तोरगा लोइना मा सानि बले लंपी तो असे सेम्बियो हाइबने मा असे नों तारते लोइना एके नहान सु नों ताबदे कसाम बादे चानपी के चेले इमुंद लोइना इसिंग आतने एके इसिंग मत तो तुमे होचे सनंग चंग का येंकेरा नाला से फजन सेम हनिंगी कोई के लेफम से कुटलिबा खोटलिबा मयाम से खरा कनो तो हनिंगबा गवर्नमेंट की क्वार्टर नि ना कोई के बिफम थोकपा हाउसन लोइन पी रिपेयरिंग तो बसु लागबा खुद मत फम तो दम तोइन लागबसु ले कना गुंबा के जति सुकलाक लागदबसु ले रिपेयरिंग लासु मथक की जिंगा से रिपेयरिंग लाग पर मफम लाए लागदब मफम लाए अदो लागदबा मफम जति सुकलाक लागदबा हौखिबा सरकार अमदी पालिबा सरकार असिना ट्राइबल कॉलोनी की फिबम असि लोइसन के हायरबदी नमित खरनी की दा लोइसन बंगमी तौबदबु हन्ना अमता येंगदना लेरी आईएसटीवी न्यूज़ की दमकता वीडियो जर्नलिस्ट अबोयगलोयना बेबिता असंगबम न्यूज़ एकोन चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की सिंघाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा तैगोथांग विलेज दा खुलाई पाइबा लालोबसिंगना तरुक सुबा सिख रेजिमेंट की बी कंपनी दा अटैक तौरखरे हाइरे नाकलानी दा नोमै कापनख्रे थौदो दा सोपन यावखिबगी पाउदी खंगमंगमब्रे हवि सानबगी पाउ लोबिरसे
ngasi sanabagi pauda Indonesia da pangthokadoriba 39 Super Asian Games da Manipur Police Telecom Organization da ASI oiriba Hirom Kiran Kumana India gi sepak takraw team gi coach oina khalakpada hangang kontha makha lekai model club na nungai bu phangdurakli India gi team na sepak takraw masana da medal lorpa oirshanu hairi Sahiya sige September 16 tagi Lucknow da pangthokadoriba sub junior senior amasung master national men and women powerlifting championship da saruk yananaba Manipur team khananabagi trial August 19 da PBB PTC Kaisamthong Elangom Laikai da pangthuklagani saruk yaning ba lifter singna ayuk pung nipan taba matamda wet onanabagi damak laknanaba khangale makatana sanabagi pau brand thomjamnagi fangbigani Sigi tang kundegi kuntra mathoi pauba Goa da pangthokadoriba Junior Girls Nation Football Championship ta saruk yagadaba Manipur State Team gi sanaroi amadi official singi uniform sing yanthopaki thoram Khomolapa Artificial Turf Ground da pangthokre thoram masida All Manipur Football Association gi President S Sanatomba General Secretary in charge L Jyoti Moiroi Assistant General Secretary L Navachandra All Manipur Football Association gi Technical Committee gi Convener M Ratanamadi Executive Member Jane Khan Su Sarung Yaki District Ahum Impal West District Football Association degi Sanaroi Taramathoi Impal East District Football Association degi Sanaroi Nepal District Sports Association Kakching degi Sanaroi Amadagi Goalkeeper Ahum Defender Taruk Midfielders Taret Amadi Forward Mari Punna Sanaroi Kunna Championship Asida Saruk Yagani Team Official Oina and Rajesh Maitaina ko samadi as Manitumbina Manager Oigani Manipur team hayeng ayuk pung tara makai tabada Impal gi International Airport gi Goa gi damag Impal thadok lagani thoram masiga mari lenana All Manipur Football Association gi President S Sanatomana yaipha mangol piduna pangthok kadoriba championship asi mai pakpa porpa oiresanu haiki junior gi team chapesida sai gi champion ko mana handakso champion ko yadi haigi wakhalda sara thaja bangolo champion ko nama sanaro oisu oirakani khali ko oisu oisnu mani gi mai porksi champion ko raga hala u haibisi ni ko sai ni haijaba ko oisu oigni haina khalaga sanaro oisu oirakani ko sai na te mangolo Indonesia gi Jakarta Palembang da pangthokadoriba sahi sigi taranipal suba Asian Games sa saruk yagadaba India gi boxing team ngasi Jakarta gi damag New Delhi thadokre masana asida coach ani yauna nupa amadi nupi boxer tarana saruk yagani elite women's team da Manipur gi Sarjubala Devi Samchet Sabamna KG Yankai Mathogi Kanglupta KG Yankai Tre ki Kanglupta Sonia Letter amadi KG Humpugi Kanglupta Pavitra nupi boxer ahumna saruk yagani elite men's team da Amit Gaurav Sulanki Hussein Udin Ahmad Siba Thapa Dhiraj Manoj Kumar Kisan Vikas nupa boxer tarena saruk yagani coach oina Manipur dagi Mandakini Sanu Kangapa Mamadi Kuttappa Sanandana saruk yagani pangthokadoriba games asida India team gi nupa amadi nupi boxer na phajaba performance piduna medal kaya soidan lorpanganguni haina team coach Manipur dagi Mandakini Sanu Kangapamna network asida phongdorongli thakachiri makha tawa pauda ngasi nomagi oiba ingasagi pau Environment Director tiki pangkiba ngasi goi kiba ingas hamadi nujugi pauda tiki sakiba Celsius degree kontrani toi dasmik mer putara umdoi kwai diki ingba Celsius degree taratare dasmik taranipal Nuksit yauba ising mandil gisang maximum dasada mer putara tare dasmik mapal minimum dasada humpuma toi dasmik humpuma mapal oiki ngasigi nong suki pagisang mapal dasmik ni pumathoi millimeter ni Hauzaroi badama roi bapau amukhana Mudani toy Subai Independence Day thoram mafam kaya da pangthok na kre mapung oiba thoram Manipur Sarkar na sinduna ahanba Manipur Rifles ki ground da pangthok kre Independence Day ki thoram tongan ba lalulup singna boycott tawbaga loina na general strike ban amadi total shutdown ni kongjang sanction kre
amadi Bharatna ningkha tambagi sayi humudani thoi surabasu andro kendra disable machin manau mari leba imungdani sarkarna piba disable gi khudong saba amata phangdre ngasigo na dia stibna pizza pau matang solution jare nyeng tabiri basingba mukahanna khurum jare